Aduh, pewise ane malu paman. Maksud Dani beluang bumi di tanah mengui panjeneng. apa buin itu? Ane malu lan mejongjang bumi ya. Ben seruyung angin, ben seruyung papa tua keliru. Kena sana ngeranang keliru. Ane cen kaden madan adat, ane cen kaden madan agama, nih ranang keliru. Solah adat temo gamo. Ada temu kamu ane malu. Sango kue nyampur Asio liune tu ane madukan. ring Bali kemulan ada. Bali mula pokok ada. Saking Hindu ngelawuhin. Dekat uli tanah Hindu. Bali ago ngerielin. Bali Agon paling malu. Saking Jawi malih rawuh. Jawa buin ada teko. Saking Cino ne pengunta. Uli tanah Cino ada buin. Caro berahmo kembang malih. Betul. Solah baru melantaran atarwo wedo. Nah tuh subo di penyusup atarwo wedo neto makejang dewara tu ane ngeranang bakal bumi nusak. Raya tering Bali kocap. Tugas itu kone di Bali. Jiwa mudah tanpa haji. Sing jaga jela memaji tugasin tu. Saling petuanengan. Wes saling petuanengan. Dudu wangkan kerarangin. Betul. Asing liwat ipun mati sangyang agamo tan kerungu kadungkul ngitungang perang. Tuh kenang dewara tu kemalo liwat waneng jak mati sing ada nang undo kadungkul meyageun nyen bakal ngitung. Sang Prabu idolali. Sap kanti agung. Watak empu ido prano kelelera. Be kanti de sang parsi sing jadeng ringwa. Sing jadeng ringwa. Ane malu keco bumi ya. Adat-adat sing jakarwan to. Adat ane kawawoban manusia yatnya. Madan adat mesangih. Manut babat mayo denawo. Sing ulian ngantene kelawan putri Cina mesang mayo denawo. Rado nak Bali mesangih sing kita. Sedo putri Cina nih sama sang mayo denawo. Mabuk ora sing ada dewa di Bali sudah raben tani sedo. Tuh pengeranang masih ngamuk sang mayo denawo. Ngencak aci-aci di tanah Bali. Ulian selulut dan putri Cina. Nak biasa raja matimpal Cina ngusi kunci sing kita. Bogan ngisi kunci kupak jagang dengkak kupak pelik bangkau macam kita rata. Jebang bibes angkat bongkar kan bongkelu macam itu. Ini Nah, kian astang bawet keramaning patik parapke. Nah punika ke makawinan wenten putusan arau kering kita napi menawi wenten jagi malu. Inayang aratu Yen ras paman tepat saja buku ras paman kewala tepat itu masih ada kuangnya. Belah ban gelah dini ngedarang jagat mengui sebuah melah. Kewala gelah asana tonen puat. Napi mawin Jokori Gusti dereng wanah ngamel jagat peraturan coba berjalan sama beda dano sama nyidang nyaikan batak para raja di tanah Bali beda menyusun tata tertib secara pemerintahan di tanah Mengui dano ane patut man gajah sampun ane cen patut bertarung manut kewikanannya panut dengan gajahnya nih dano hukum ane salah manut dengan kepelihannya apa ane ben mirip suka di tanah Mengui Inayang napi malih mang nung caca duwe nabase. Ya nunduk tuh makejang subuh paman malah kiwalo ane ngelatakin kenah gelah ke buina besik. Jagat sadalat mengui raja. Aduh caca gumi ben bedek. Buina bedek. Di tiang fulun maupun ngatur yang Jokori Gusti. Mumpung ratu raja kan jagat mengui di tiang mulan tanya mengui pancening tanya mengui bani betes tanas mataan gumi saya tahu jelek di mengui pangbani belah di mengui pangbani kan gede gumi pancening encol mudang putih lantas pengkaden punya pemangku beli buku ke Koto ke Bandung belajar memantrau bermani jok nangis mantap caru lantas dijauh kadak saya ketang Ingih medaging pisang. Ini napi ane wenten sulit sering pakayen ring dapat. Inayang bos. Jani kene. Sadalat mengui nu kekuasaan bani pasak buduk.
Kena gelas tonen puas tadi agung dini di mangui. Kengken kena aja nih, kengken abad jani. Pangsida aja, ya tak lo teken gelas. Artinya gegisiannya pang keserah teken gelas. Artinya pang gelas wasang ko jagat budak. Sampai ke posisi kengken Bandung adu dayo. Wah, berat nih. Waduh, ya sina meraning kelapun Gusti Kumalang wilayah pati aja. Neme anak kelingsir kewah mikayunin. Apa kerana gitu? Kayun. Paman tonen jelas. Pang ada angon nyimperin jagat badongnya pang napa manawang. Ken bajani ngitungan, yen nyidang jani buin apa adane, ane gegisian dane pasak buduk bakasang, nyidang bakal melipir bacok. Kok Jokori Gusti ipasak budok apang mati. Betul. Gumin yo apang bakal. Apang bakal. Bangseng ada ang siat. Dayo wango. Yen masya tanyaan lah ngemasen korban. Angon apa? Udang alih keliangan pedidian tanya ngemasen. Tuh. Dan yen ada dayo wang. Wiwe koyen ayu sang makaweruh aji ginege. Lalu malah dayo. Mapan di pasar budok nak sakti teguh cinta lawan mesya. Cina bakal ajerih kan. Walau yang ngarap penganak sakti, manut kecap ramiano sing bapok obat. Sabun api? Asing sakti, natan lano kesang karo ambak biyo. Nyeda sakti sing je bakal langgeng, engal leka diang karo. Kasih jauh, kalangun pati Gusti Kumalang. Wadah, ratu menawi didiang yen pun. Arincekang daya kupaya. Ayo dan apang damedal. Ken ban paman ngerinci kang penginara jalone jani. Cara ngejuk beji lagone, tunjuk pang singlung, ya pang sikutak be apang. Musuh apang sidapati. Nah, pang Mandali kamu pun Gusti Kumalang lama kaneng kasih dong, hawilat kanang jajo. Dah, arah. Ngapa nariwus puput galah hari bekak ramane jabat mengui. Ora tuh sapun iki ancuk kadiatur paman ruwene. Aris napi wasane wus kan puput puniki purine ring bekak. Onang sang Mahagung ginawi upacara pinakosak te kanang puri gerako. Nah sana ngeratu ngewenteng ngewenteng yatnyo pelas pas purine. Yang sampun ginawi palapas di kanang gerako. Yang sampun pelapas purine. Unang de pasak pada. Unang yo ipasak pada. Ya yo patik mawat bat pun pasak pada. Pak, titiang unang ini pagi pasak pada nang noipun. Orang dari cenggeraho. Narau kari kirim puri. Dini bayo gebok di puri. Kewalo catur lawan pun sering rapati. Weh, tapi wanten kado ringangan palung usuk. Yan gitu kan miris. Di kadi titiang setuju pisan. Man yan gitu kan miris. Yang setuju puniki. Sapun api pekayon Jokori Gusti. Linsang gajit dayuang mirang. Arincekang daya liceng. Jadi cara menang. Ya sudah tekan ini di puri gebok. Bang ngasih ke dipuri ya mungkin mirip keluat yai pasak pada. Dayo wiweko sandiata kang linawung engkang nerepati. Yaya mawet pasak padak sido pejahing mangke. Anak subuh meragu gerako dewa ratu ken-kenan. Kewalani rama nyeragang. Lumares kunang pasak padang. Jangan ada biarnya di puri. Lapas puri unang yo. Kiwalo ane nyala nang bakal ngunang papasak badak paman ane majalan bangan ikan itu. Yen ngajak rencang di pasak badak di Semangen jang. Wingi mang Dini nawaning lawan. Wingi. Pasak badak pang terus ya ke puri. Yen sampun raw di puri dah. Disu bebanding. Weh. Siap ketoela. Abu Nabi. Rasakan nawang menangis. Menawi wenten. Udah terus wenten anak nangis. Menawi
rasa-rasa tangis aring pelunguh cokor Gusti. Menawi dane Ki Hari puniki. Jane kengken baci. Apang doja ya ditahu teken rincek kandayane. Ini ke Ya jadi di pacar. najwa kecil ya di. Yang di ngajak limuh yang ada yang cakep kudiang ini. Ini puniki yang ngajangan kadi dane pasak budok. Benar. Baik. Karyo pangda buang pangda kita nya. Yani yang bakal nguning itu anak istri. Bener. Ya nguning itu unduk karyo negen. Kalau unduk ke bakal nering dane pasak budok tau pesan. Tau pesan yang Kimnya ngorto. sing ada ngorto kan banyak-banyak. Iya di wijen menawi. Nah, puniki menawi halin palunguh cokori dhewe. Bodo wijen kemapenak mirareng jangan. Jalan kedua tejua menak. Setunen memenak lan kepuaragan. Halo. Ini yang kepuaragan. Hah? Kepuaragan kan ya? Badah nih. Haris. Tuh anak istrinya, tuh pesan ngortonya. Benar sih nadi ngortonya nadi. Mem. Ada ya orang tuh. Awalannya ada memanis saja yang Dewa ratu anak mulu meragon luwe. tinggi keraris. Bek Dewa ratu. Sing jadelet. Apa ke ane kekayunan ngantuk. Dane Gusti Ayu. Danu ke bakal sewecone kekining banyak-banyak pada dini di mengui. Dano luwire punyo. Ratih kiri sudah Saraswati. Sang yang Saraswati nyekalo kadiangan pelungu Gusti Ayu. Alias sang yang giri putri. Cukup Dewa ratu. Asento.
rastu ke bedek lamun subojo ayatnya none melah tuh mertangane bedek bisone nunas rumah sak nimuh batun baingine Inge sapunapi. Cenik mensemute kadi baos tani Gusti Ayu. Haris. Ayan, Aduh, sangka cenik gede itu sing bakal dadi raosang banget. Elah yening bakal ngardi, elah yening bakal ngwangunan. Kiwalo apa kesukane miaro ane suka lan jane sapok sekeluwiring ane gawe piaro lan melahang Apa ane ngeranang sepet sing adolen ya namone